si mislio da ima 11? Jel može? Pa da, ovo je vrlo bitna utakmica za nas, imamo veliki ulog tu, direktan konkurent nama, radnički. Idemo tamo naravno da damo sve od sebe i cilj nam je pobjeda. Sad ne možemo mi tu da čekamo nešto sudje i sreću i bilo šta, mi moramo da računamo samo na sebe, da idemo 100% utakmicu i odlučit će naša želja na utakmici, da ako imamo dovoljno veliku želju, ja mislim da ćemo mi pobijediti ovu utakmicu. Pa da, to mislim što se dešavalo u prošli dio sezone, to nema uopće veze s tim što se dešava sada. Sada imamo mi jedno nalogo, kako se kaže, da odradimo ovaj dio sezone kako treba i moramo da idemo utakmicu po utakmicu. Prvo nam je sada to gostovanje. Uvijek je teško na gostovanjima, imamo podršku od svojih navijača i sve, ali kako kažem, mi zavisimo sve od sebe, sasvim od sebe, ne treba nam sudje, ne treba nam sreća, ništa. Naša velika želja će odlučiti ovu utakmicu i ja mislim da ćemo to pobijediti i da se podignemo na tabeli tamo gdje nama mjesta. Pa to bi moglo biti neki teret, ali ja mislim da imamo dovoljno iskusnih igrača što mogu da se nosi s tim teretom. I ja mislim kad krene jednom, kad damo taj gol i to sve će biti lakše, ali svejedno moramo da izdržimo u obrani, da ne dobijemo gol i naravno da damo neki gol unaprijed i kad krene i ovako golovi, krenut će i rezultati, ja mislim i bez problema ćemo mi to da odradimo do kraja sezone kako se nadamo i kako svi mislimo da naš tim zaslužuje i to je to. Ne,